بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. The day 2 guyyaa lammaffaa Ramadaana. The fasting for Allah. Soomana Rabbuma qofaaf haa soomannu. Ergamaan Gooftaa salawaatu Rabbii wasalaamu ni jedhe, whoever observing the fast of Ramadan with iman, firm belief and ihtisab, hoping for reward, all his previous sin will be forgiven. Hadiisa Bukhariin gabaasa keessatti namni soomana soomane imaanaan haala Rabbi dhugoomsaatiin ka soomane Rabbi irratti saabbataa ta'e miinda Rabbi irra qajeelaa ka soomane dhuguma diinsaa kan darbe hundi ni dhiifamaa fi jedhe hadiisa Bukhaarii gabaase. Kanaaf soomanni fasting cannot be because of the habit. Soomana ta'uu hin qabu jedhe waan namni soomane qofaaf waan biitis biraa soomante qofaaf soomanuu hin qabdu jedhe soomana. Maaliif jennaan waanuma yookaan maatiin kee godhan qofaaf yookaan akka aadaa laatii soomanuu godhinii jedhe. The right thing to do, wanti sirriin godhamuu qabdu soomanni fasting has to be accompanied by iman. Soomanni wanti dhufeef imaana namaa guddisuuf dhufe. Kanaaf this means that it cannot merely physical act. Kanaaf qaama qofaan hin soomanin jedhe. It deeply tied to stating of your heart. Akkasumas qalbiidhaan soomani. Qalbiin sana immoo ni yaante lillaahii ta'uu qabdi jedhe. Soomanni dhugumatti imaana ni qaba jedhe. Maal Rabbi tokkichatti amanuu, haja Rabbi raawwachuu, haja Rabbi gaggeessuudhaaf. Kanaaf dirqama ta'ee miindaa isaatis akkasuma Rabbi irra qajeelaa. Fast is purely for him. Soomana Rabbuma qofaaf. Miindaanis isuma qofa irra qajeelamaa jedhe. A person who does not this feel happy that Allah gave him an opportunity to fast. Namtichi wanta kanaaf gammachuun itti dhagahamu qabdi jedhe. Carruma kana Rabbiin isa carroomsuu fi carruma kana isaa kennuuf jecha. Dhugumatti soomanni ni ta'a jedhe garbichaaf. Garbicha Rabbi gabbaru kan dhugaa ni taasisaa jedhe garbicha. Kanaaf not a servant your inner desire. Kanaaf hin ta'in jedhe garbicha lubbuu isaa gabbaru lubbuu isaa jala deemu hin ta'in. Fasting soomanni ni ta'e jedhe gaachana sii fi sheexaana jidduu jiru fi lubbuu ta'e jidduu jiru. Kanaaf soomanni ni ta'a jedhe kan ittiin dhaqqabduun kan ittiin argattuun jaalala Rabbi. Kanaaf soomanni ni ta'a. Gama Rabbii si dhiyeessa. Kanaaf fast is for Allah. Kanaaf soomanni kee Rabbumaaf haa ta'uu jedhe. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات يا ربي يا الله مؤمنتوتا ديرابتيف أرارمي يا الله مؤمنتوتا ورتوتابتيف أرارمي حديث عن أبراني قباسي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات